malungil silsil merar bek adro hui kaya himan merenga suli utial buktial namos dal motmak tial niya bal sila Kausischakl diwai gel bek kal program rigid ang artial lo ge ka pora idung jewel Toribiong ang niya co-host tial program menggal kan long time contributor of program Mr. Jackson Henry makata morsel tila program rigid Mr. Henry ako idi amay gala ko ka makakora mako telmu to matemiara Egi so isi berni kata start program berkit. Amai ekor kau. Okay. Amsala Kambes malungil swel berborkau ma ora itu barugul other bela lo mesra program berkit. El alsit semle ketemle anticipate masengarinya special guest tergit la ambassador mora UN ma lokok ka tigdale topic nga ka mo tie up mo nginding unfortunately nga di lub di continue. I see. Oo, ilanga topic nga ka poverty alabul. Yang United Nations samlat tabdi seluk masing Millennium Development Goal legal togole 17 le Sustainable Development rogul member UN agiril mrul by the year 2030. I see. Ilan 2024 the 6 years na magiril la bebira gale development goal ko sabakle. The cell number 1 al goal ra tagidale duk MDG Millennium Development Goal of poverty. Elimination of poverty. Waya the torigesa albura blulad. Incredibly, agmirubaka, disirar adra blulad live in below poverty line. Akmedal tedobara a population of blulad, which comes to about 3.4 billion people live on less than $1.90 a day. Ultimate the elimination of poverty. The United Nations ang nakbalwa poverty is the enemy of the environment. Idam lamis sa gil video ra YouTuber trigele other kiaga slum area Toribiong Bangladesh even Kenya. Again rogul maurir tiram lam tamala reverse ringi. Ilan dia ka surlan tirim triang adi ospe agale river mongoy ta wastewater baspas marang betul lagi river am clog up, lagi rogul wastewater am pura environment mang. Poverty is definitely the enemy of the environment. Kita other belawan mal gora, daswa protection environment tergida. Tiang direct taraw daswal el topic leaders tergida giri facing it somehow in line with the United Nations MDG goals. Ngagi dele tara economist tela Eli Kamarov. Akmalwase, titutora mirmase. Poverty is the punishment of a crime you did not commit. Bergulagi dam lamo victim of a crime. Hindi mo na committed to a crime. Bilang, as kumakawa milil ramal, abul bulu, alu ba milil ra, some region ra gagi dale, bulu nga ra slum area, ikawa na mo victim of poverty. Msegidya ulang mal trouble gula, United Nations, all member nations, amokmage, work together, eliminate extreme poverty. Di malunga sirengle, Amerika lam start tagidale war on poverty. Of course, ang area resources etir, betoka aududir mas real fight poverty. Masira January 8, 1964, President Lyndon Johnson, andora madala US Congress mas al-Sils, declare war on poverty. Megagid el program amlo Ostatram Rigel el purpose niya eliminate poverty. Ako tatamle start a job corps. Trainer adel mo niya skill tir rabek padengela jobs. So lang mo niya head start. Start niya ang alakot tagikere educate niya maloral mo klo ang area skill niya. Direct na niya gagid le affordable housing, marwa Medicaid, direct kalmar a subsidy mora education. Leng tamadek mo siya number 1 criteria to escape poverty education. Pero wala ito kadik marhuri pingal may. Ado terte amle osperte gidil formulak mo siya mga school asabel help ra adult tobra albul. And then mga already declared rogul public university tuition free. Mga ngari nga, if you're a master nga, kalangara skura, Cavite State University, ilma 4th year, diya kalpe tuition.
Leng diyan ngarang. Kaya nga programa Duterte leng masaya Filipina malabulbulu. So, let's give them free education. It's a way out of poverty. Kita menik masaya our Jews are number one rabul adra as far as education ma wealth leng tamal emphasize education. Ma religion tirak malwase. There is no dignity in poverty. Tiang atara a religion tirak lolong sira adel get out of poverty. The Cristiano on the other hand ako kod leng ngaringil Torah ngarabi bilal masay the poor and the meek will inherit the earth. Wadak sal brasending. Gidel Katolik ako plamatara kasi gidel dogma gidel magdi stuck in the trap, poverty trap. Yes, uktome sa history since dawn of mankind, it's a history of struggle to get out of poverty. Ulang nga rin makamadra wa Europe, mawa Middle East, part of it, most of it is because of Tarablul swal mala resource sa Tarablu in order to eliminate the poverty Rablu. So yagi the motivation ra Ablua will create a conflict makamad. Kita bibra statistics magumas kamiw. Ilang Amerikela mla declare mas a family of 4. If you make $29,960 per year, you are classified as living below poverty line. As kumakauli individual, Jacob Il, Jacob Alagay, medical tang, $14,891 per year income rakaw, you are a poor man. Kawa kira below poverty line. Abdulaad batirik mo say average income Abdulaad at $2.15 per day. Ulang half Abdulaad I live in poverty. Say gidya fact about poverty. Sel opportunity bas kawa government improve ra standard of living rakaw agiral nga rin ito. Skumandiak you stuck in the poverty trap. Makti ay sagagid, but then again nga rin solution. Nga provide a solution. Nga kamaldim lo matiga trill solution na Kambes. How do you get yourself out of poverty? Number one, education. Yes. Education number one. Education will get me out of poverty. Ingirel nga rin paradigm shift. Mind ka girel change. Makawa na mo rin 42 drakawal. El fight, el 12 dra comfort zone. At tara part dra poverty do dang li. Ada ade Kambes kamara itu. Enjoy labul. Diakal kura diakal mind get out of it. But expect the government to take care of it. Aul sibrata mo doreng sa alt masya kabul. Ito mo okla. Krember at magimo dinera. A Fuji dig ada sa long baules tarawi gamel. Se baules anggo mitrawulak malabul. Ma baules oklik masya. Olay atal omerteg di mo ulbulem. Adi mo ulbulem ya edula albulat murgaw. Oy. Gini man change sa mind ragaw masya I can make it. Self motivation level ako to global goal. Sa tura Miguel mi rubaka nothing ventured, nothing gained. Gire they'll change the formula reminder they'll create a motivation. Kasi there is a way for me to get out of poverty. The government a way out of it. Okay, number 2, we gotta have the 42 that take a calculated risk. Sa tura Miguel no risk, no reward. A government self-skida away total poverty and get take a risk. Take a risk as far as Shobay, take a risk kada mo soldado, kada mo ngara college, whatever you do, you gotta take a calculated risk. Nothing is easy. Seguid el KCM will take a risk otabadawra poverty. Diya kada madaktil mega mistake. Adam Miguel ako na say, mistakes are portals of discovery. Batol, clarabul ada maudas at tilobra mistake. Ma-understanding a penicillin, taramli ako tal antibiotics bulad was discovered by mistake. X-ray was discovered by mistake. Batok, the list goes on. So,
never fear of making mistakes, never fear of taking calculated risk. Sel third criteria Kambes nga sacrifice. Individually, as a nation, we have to let go of a program, udaso, in order to gain ABS. Matuyak mo na say, no pain, no gain. You ready to take a risk, make some sacrifice, yagidal amitiga ABS, ral, improve standard of living with the poverty line. Taramal marala isele, mirubakal economist, ang kila Joseph Schumpeter, mga economists in other England, they spent a lot of years in India. In order for India to improve its economy, a formula niya, creative destruction. Pwede destroy ang ut in order mo rin ABS. Hindi wa agar lalakar sel masiba. Hindi rin tugur sa niya tuwad ABS lalakar. You have to learn to destroy agel mo ut institution na mo diakal relevant rin albululat. But make a sacrifice to lose some, gain some. Kita madengek masya albululat there's a global race topadagal bulura of poverty leng part of UN Millennium Development Goals. Kita other belaw malida sa rigide birubaka tara mission rigide masya magaranga end of poverty. There's wala ka poverty the same environment. Wala ka poverty mo di ka mo di ka revolution. Kita mal concern ra maintain ngigil blood designate mo sa India ka mula wakamuduk marwa no punan ras marwa wel mangarang di selwa ring albulo mi rubak agi ako tel mangay why sa India leto level ultra black market in order to survive. Sige example mo say about crop poverty ra blue mo clo destruction ra environment may gale indigenous species adi mangaling. That's just the way you have to do it to survive. Kaya it's a game of survival. Again, three things are root other ngi: food, clothing, and shelter. Pagigida skumang hindi ka raraat, they're gonna find a way to get it through illegal means. We have to learn to help them get out of the poverty line. Sige tara goals sa government ng mirubak. Di mesri agid mang tigel ko korang setyang take it for what it's worth. It may help you. Sulang. Saule Mr. Endira tial kamal lungit tapi kami ko autos pa mer bola itu tial ako rin sira Jackson yung lamov to ko mention ringi hindi siya bingi national budget rablur belaw India ka tilgi beringin morti lagi druldas. India ka part tra budget belaw lolong seor other entrepreneurs. You know, olgum kada stater merur shobair kau. En sel agel layers lung go through ngi other belaw ikat step out. Leng mringel. La government tadi akal beo pa ila ako trungil lado government tadi akal beo ablo mel sebe mel top dra school ya omega melo si elak por belao akbol mo farmer e bomo sigra mo temem mo niya serseri sum dia katemem omwa lisrgao e bomo siga ngesul momrur selsersem Ako kasing say kita detailed process nol toda hindi ka lang arang kita witness rabul adar rogil ila kadam lamo witness rabul adar murule kagidro si sulto ko makumdas wa government kita girel set kita was ila next 4 years ikat mo adrasers mangani agel blaltul was ya akala dangar alit ding ngani ab esil kakanel buigum lo esil adrasers leng akbatti kara maredra NDBP mulani atema mendang okla adu yung puno kalwase
hindi ka understand other belau hindi ka lo may obra klangar tir ma next generation maran mo ngil besir page ra de gordra bang ada di lo ngira udaw del mol di mori siyempre ko makwa sila kami di ng city di kutsira nga kalin om ngira $1 million leng let's say kumamru raster sim kung spe attractor o spe everything. It was after spend $1 million nga mas tatlo mo. Dahil malimam lado manapam argi mga ustat ta siyo bay. Magit ng argi. Number 1. Number 2, all ngila loaner kaw, abla limited nga kapalmentally mo 15 years. Mong omisid ang adal mla nga dream sirtir maul diswir. Mle fail halfway o travel rin. Bakmalaw marara ideas mo sa hindi ko masya kapalment tagirel step in. I-create pala sisil mo sibilan karel buigel. Di kita dito mo rairan di oram lel mo tobra ang ano. Di ako mo sigira tilgi berngin. Saan mamru na karel ka mring rom di applaud ore mo mura. Warehouse na talagal mo control company. Makumtas yung limited sa igit mong girel mo niya branch na kapalment. Lolo nga siya ko regel baby rato ko ilka auspe. Right now ang ngari nga ka atra series. Ngari nga masarap lima member of farming association. Ko bakit 4 months ako timilas. Ila ka mo ming swas. Siyang swas. Emo kapalmenta mo arara ang aswas, mula Amerikan ko, it was a beautiful concept. Apela mo, sabel mo, traw, Amerikan ko, loya ka kukaw. Men muter lang din ako open as to. Literal process, ko true nga, Amerikan process. O para, nga rin ako ko ng Amerikan mo, soal mo, apartment. Matumura tamtigra basyol Aigel Amerika la siya ko o manager terman mo ko itimral somebody why say matamtigra basyol o sigra manager mo ngura tial apartment tumo apply mong ka siya gibora bank edi one question na trabaho kasi kala may social security number ko matindi mo SS number ko ako true ra profile ko kasi so ma-check ng house like recorded. Ela siya kita diyak. Kita mo apoy kerbela ulben kagi dem lawa digiri ringi mangrang edir kasi. Tungo lember si. May olebay mo signature Jackson no. Mangwal ko na. So adal mo ding bring la ran. Hindi. I do believe was itilagire de kiro ko rin na. Siya ko ra. Diyak makamam sulang I do it. Inotyal, ako masal last month and 2 months ago yung tilo pa a figure World Bank ang IMF. Maganda ka na report din na ikal news rin. El abela amlalmo tel regain self status ringi luwaseng high income country. El asa igi del olga la tiul mlerio worldwide mlerio lenga COVID amlarngi hindi na ka tiul mangkir Russia ma Bulgaria ang hiras elmo high income country mo tuloy ra ikal direkal maral plural bigit. Esel olgay la 14,064 track. I'm trying to recall with my memory over 14,000 14,064 dala. Kita ma Russia o si Bulgaria tilibro haro. So sel 14,064 dala at GDP per capita. Tungutial klungela GDP gitu baru sel klungel ekonomi gitu yang divide sel population yang mas kau say gitu. So aikal blura adar wa OECD country o spares high gitu lol ka GDP lol ra make policy tir economic policy tir. But anyway, aktiral ko ra wasin. Ela government ela mga tmokra household income and expenditure survey ra 2024 makadi expect si tir at 2025 ang amatuwa. Say kita ulgum matuwa kita ang auksib edel after 10 years ang auksib edel mo so subi abulur belaw
luasay ulgum kada mo laba o ur en mal wangarak lungal population rebelaw ako tet establish luasay ngarol kay la determine ra adul living in poverty which is hindi ako babangali lang ang ngari or finance hindi ako ngai masal determine ngi itelom suwa sa imong telal percentage sa abot kerbela population bela waro pete gidan sa ulmang important ak maakaktiram natak karta ak mention ni ay garo uy para sil gida marul amo masap akran gay gidan man ngariyo len al sugum ko start lo mes mang ngari nga improvement tel more tirigay gidan at the bottom of the economic ladder kadam tangal say we are doing something right kita sa pedal metiang say yes ay gagit malubang dia ito say ngari talamal kami rutul bi assess ra direction lagi de market ke sa ko korah mal kan strict ako rule kan ami mga nangkel beto kay gel aspect ka malatat sa gel mal beto so say gidia mengungil time al ngarnya election tirgay gil tira ka mult voltat sa tiagi de to ra po o ako ta ka gel tilwa say tomal asiuringi pengarnya poverty al center one number 2 to say mulgum kata tamor olbi da kalulaw malu tamo president tamo vice president malu tamo governor en ngaral how malu ngaral urior abolo giungi mo start el address estilo ngariak la akla sige na oil imon tokol kora o messengi lo say ar other merura budget, ar other tira asset direction. Do they have that at the back of their mind rol every time and the move forward and say kita do mo siya kaya ada kamu to check sa rol kaya tingiras ka ngayo you know instead na ako naliwa sa yung turista nila sa lang ay kita ko ay kita statistics of all the quality item. Book important. Di saya ako tiga kaya part of the approach as in gitu. Why say ilang ulang bal important ra leadership. Asugo makawa ngara atermak. Ingiremel mo clear vision ra mo ra. Madala other belaw malubing TV mo say. Yagi the vision ra in the year 2030 akla eliminate 10% ra poverty belaw. Ek mo say Rabara idung kamar Kambes mo ay sa adra media rogoy el alsis ak declara makamadal o makwada alabul di wat temilal LBJ mas 1964 I declare war on poverty maulang ngari hagi dalwa head start ngari food stamp ngari affordable housing el anga government trigida domesinging adam magukti mo ngegukti el alsis sen soal mamrulak mo mara but what's like you say what's the overall direction are we heading to? And number 2, sige dal kail. Girelungila measuring stick. Okay, so beginning of the administration and telang al percentage at belawa below poverty line. End up 4 years kada na ko react mo telang. If you've done that, you are a good leader. Adar ba ito? Kada matingin sa kada makara. May say, di sumo di mo mo say, di ka kita na mongil. Well, ngarge measuring stick. Okay, another issue tiyagi dale measuring stick. Tigale World Bank ma ADB. Ang may roguil expenditure of private sector makabrement may divide na population tigita per capita income revenue. Tisida taram a mistake say to include the grants ma aid. I mean indirect skewed. Inflated hindi can make sense. Only wala na belawa. Ngare bibigil man make a small income survive. Lengaring skill tingara mama asangara sales. So, asel budget tel morakal, ang lahat tergibel health tergib. Liga do kira tondo, let's say ra Manila. El dia kat elem ngara sales ngara esel duk $2 10 cents a day say either you make it kam lamad rak lang rin. Plus, yung nga niya klibela orgidil. Tayo nga siya. Tayo nga siya. Siya imo atol dia katurang idil stats. Why say? Hindi adra vida matingalo sin taos pe ang isun ngarsi. Especially awa kamalbi, mga exactly. Magagid. Siya ulmal important at poverty beto ka again social indicators employee lomsuba wase employee share the poverty and kada employee wase yung kada mo income level okay
income level yang ngo tilgal wasi tilgat terwat al ngalo income level oil Salvador mes oil let's say education income level alu bangarnya drug or alcohol abuse in the family betul ay el social issues el lo related poverty mengal once el botón li seguir and then kau adra government kau lika amos CPM el direct ay ka limited resources sedit el marad surgically kat address el issue leng ala ka to ngali katam karay begin to address ulit tara potentiate poverty asku maara mal low income en osper arugo ma drugs lo mo kadra ringer albulel Kasi ako mukha na brain rin. Ada bela olger tira lo siya kadamata tinga. sige okay kumsurang Mr. Henry yak mo algum masar bo oray dum mo por sel topic rin O hindi ka milsa newspaper man lo mila no kra presidente amla kanera lu il meliol lo tira kra newspaper il mo so clear pension plan. Makora mga yurtial artikol emnanya direct news emnara social media makmoyuri maudaw del ngilo presidenta mol ng siyora aterbelo sige mal mong abay ko ra kansul na kasi other olvira kalulaw tumulaban morsel luldas ilan sukum katong sel luil milyon malding mo loyara a pension plan. Yung sa pension plan ako kumodisip editil. Adura ang relir. Mamodia kal belo ng sara ulbira kalura ray kan maran mera. Number 1. Seng a question na ako si selling ilo a president. Dimiw. Is it a lump sum directly in mora a pension plan sa edel ngul deposit ngira lo banggel-gel ngara money market. Sel el dura pension plan sel ngara money market o meella kasay e olto da betok. I see. Ma plaol mga dura adra pension plan bulgo si sel el tel uro blalo tungia president. At so mang urong lin ulk medir say e modial mondara klolol. Modial partra klangara basta madasta. Kuk modi tilo rut tingil girira. Say number 1. Number 2, ngari sel kuk bill ngar olbira lulaw. Hindi na kan masakadara pension. Edel milyon algo to appropriately. A proposal bi presidenta uri former tial pension plan. Mahal suma Kambes mo mala planning. Mula mo malara kikri msuwa batok. Mala batok. Batok ay kikidil betul rabulur belam lame lungil tokoy at the end of the day dim nakal borsel dilo ba ako tulun bela swal giri na adra or bilang lulaw ma obisra president masada nila katamal lagi lang mlango milyon makatamaran lagi lang mlango earmark directly mo a pension plan mo tidi oile chikal mo hindi kalutulong mo dada ko through tial do process ko through do process kam tingin siyang more olbira kalula olbira kalula mla mo beto ko top dra ngarel wase tilga dia kalgedro top dat sirar bulun mortil malta president ulentil di malten moria pension plan dia ukta bol monda indi that is yet to be done. Number 2 akwasitia akul ko ngi iljaksa ngasid number akay kala process audio ila anguk tilo bada Alerera Election Commission. Luwase president former president Mangsaw eligible di removed. Hal ngarama kabelmento ospera durt pari hindi kal top da order opinion with iwi. Senator ko ba sem eskera opinion attorney general. Bal Spedido wasing gan sa remote hindi kan sa remote. Amla lu siya ba bilingin mora election commission. Di election commission am nagel print publicize sel opinion.
Lek mo dura arbebirar adel direct review tial dadu. Ito si tila di katsal di isura the regular attorneys. Tila isura constitutional attorneys. Say siya ko ragamang. Kasi ang parliamentary kita blo hindi akal put together something like what you just did. But all the react. The react mo rakmong orang sinis mo merkit. El question na mga kora kansur na kasi. Kaya lalo il milyon bla lang uling. Kung mondara pension plan. Solve a problem mo dia kadrutum sa dali. Hindi malungil nga kamlar sa press conference early. Mo ka personal wise. So, President Wise was yung ngilog kaya $20 million pledged by the US. El gire la el OIC nila ali leadership meeting. Say gide la presidenta tial ludo da se le describing a State Department en eso el global investor nila other bela government global investing in other support investment of the people. So ma presidenta se tial May en mora pension plan. Di sige to dila wala ito nga ika. Sa presidenta say mga ang giral mora olvida wala kalel bol appropriate ni. Ma hindi uto sila presidenta kasi alabong ang tuwa rungol mora pension plan. Mang abol other olvida bol way say gito ko ang amoy say gito rungol mong el ang wasay klungel la go nga pension plan lang at $27 million ang investment. But alabong ang wabol gera $50 million. Sa mukha sa pension plan law sparing ito mes ringi. Hindi wasay hindi a reform ay get plan reform agi aureo ra igi girel di maraya. Dakal sa pelo sa katam lang utial 50 million. So sa igi tamle kora tilo para pa press conference. So hindi tiyang of course yung seludo sel tora State Department say a State Department in consultation with the US Congress mo Michael mo tele la otobel teludo adir ka mo kat magil. Di sel lang sa presidente kasi October el almel el FY Lengwasay, lesel budget tra FY ang arnya $3 million sige el stop sige mo umer sel nga sa sila mangguk mangsiwedro tabdil mo divert tra redirecting more other needs margo $20 million. So sige dia ayga ako ti statement ng algiral sige dia siya para election commission siya ko unusual statement. I mean, tamla of course, tamla a ruler ngi, but sel babling nga rumubaya amne July dori. Marko nga early September 4, nga to the ruling tiang more than a month. Tiraga nga bay tiang nga sisiu ngi malam lakal bologer ada bay sa ichi. Mlesa rira board they themselves. Ako ahead na certify ra kan tita sira mga sao. M83 book tirir tial decision tial mal tiral racing in Morakot. Mung nasabel mare at to tial decision. Mung hindi ka matutak ra almi matutak ra decision natin. Hindi certainly seal wasay akim na certified. Subject to challenge whether to ko ra consecutive terms alu bita to consecutive terms ay karo tiral more olbir tiral sabela adul challenge ay gal petition sa firma ay gatit. Se el Baviera sel ulguma di que blom sotera wasi kimla mal gasay o ako te ka mama dia ka adralaan ka mama magi ngilug tial mo litra owisra ichi matamo mesengi mang ichi ma desi tingala ichi merga mam akmul wasi sebaela sel section ng Constitution Article 4 section tela or something like that. Aviakal tomer president malutil mormur ra riura nga gagid executive terms. So say di ko ra di say mga kasak iwisay yak tire ka septro kasi makahal ko i-analysis ra attorney general nindim la ko mang kaya ko I mean speculation pero pati gilo ara say os
Dim durtit pun marko mo orang. I see. Anyway, at ang amaram na lang hindi sel mesa babir lo say gid. Ege gitu das pamera. Kasi siyang maral desisyon na AG. Kira ata blu. I see. Tial issue sel pora huay. Enja kadel issue ra senator inabo ma AG ma ida namo public interest sel tial analysis awasay. Sel to ra constitution mo ara. Lenso ta mesa sel wasay. Why nga ka kasi sel ay kang maral ay kang argument lo say tirigal framer sa ay kang maldung tamlo analyze say nga kaswakal mo say gid del sugom tiang ati kal pora korte di say gid en tara part ang history nga ka agira kang amo do my own research mo mesel mo say ko Tiang nga ka tikita the swik no so na reaktora Miguel mo say give credit where credit is due nga ka malda ko Marta Filir nga ka pino nga good job para president. Akala ba Minister of Finance lang 20 million. Oh, that's a good one. This is a big thing. Okmoto para yakyu ete kadra homrang. I see. Let's not forget in 3,000 other government a dependent tial let's say still for a livelihood. That's a lot of people other Palau. Nga dependent of tier. Sen wasi urangil about 3,000 estimate. Let's give them some credit. Hindi abital issue nga akmase. El abordra pension fund need to put in a roguil el policy issue say media kada lut el fail le amerika la kotel general el blue health brigade tamnek masing kida ang in a dire situation as el bankrupt a pension fund and create a chaos sa blue and the assume the fail em la squander tianga de lut el mga amerika masay what have you done for yourself lately len gida nomination of metara but tinda ko tara mangitele recorder gidel di ima ngeson mes squander. Hopefully tiang a lesson for everybody ma board masi. Do your due diligence and maintain integrity of pension fund. Let's not go make another mistake like this. Mal remember there are $45 million auto investment Like tiang mo 47. Yak matangali there are temela chanson Toribiong. Like matangali nariya tara ruba kalna le tara otherwise special assistant tra President Toribiong. En masado la siyang aniya 40 say time siyang aniya $45 million. Yak matangali len tiagid selba tiagid ra to lol karngi mela na metiang mela tiagid 12 mum na mo ni tiag 20. Hindi kami sa sir 45 ang matengal may ngara 22 elang ukna mo ngara 27 loy say gid tiar elang clothing Chanson Toribiong 2009 and more 2012 term ni. So that's like dozen years ago na more 12 years tiar. I see. Akmal wow do sim. Hindi ngania process sa sistema. Also kung wow do del kirel mo mrur tial blay. En hindi man malta mo mrur tial. Di su mo do del May mo lela olbira ko laun mo bal mo mrur tial blay. Sigida simba ngileng. Mla mo betol presidente oto da proposal ngil mo olbil. Nato na pension plan. Ito sila ngil malu bet tungul mo sel ngil tir. You know makwasit nga katar om dasro asi ulgum tadi clip persegid $20 million di ngulo tu mesti ada pension plan ek masih protect ni mlakalo tu mo nga problem relan mo tira ako kada do get proposal bill wasi kada diway sembral kada correct rim background mlamera dingat makadam na mo expect rin giren makatmok mo isi yung man saw Teri ruba que ngaka di mo kadep tial para di subject nga emal ko kadamo ra lightning round. Gami ko matangel wasi ngaka media tial la media rebelawa ngwal ko ra mlage na other nga outside whether other researchers our journalists, members ng government, may ka nga
sel ko message kel email nga kamatengwal meron nga message meron nga hindi ulgo makupa sel may sure engagement outside media may mal din marahil mo moklo tangarnya drill team sel ngartel ila el direct laktir kemlay meet tir whole afternoon ngara tinal telia kaya kita ablo oil ko ra common theme tir el luul matangartia kaya gitu senkyo kaya gitu senkyo ra ablo belaw because saya kita matangay sel ko kura ra ikel baby ra balura South Pacific kita agar belaw kadal mo tulungan niya close understanding ng kita geopolitics compare o mga dadur adra Samoa adra Tonga adra Fiji because itial proximity location ng adra belaw may adra Southeast Asia Northern Pacific Far East by virtue gidel recognize ra kawin metra Taiwan ang mga tension ra daw ta close sila mga mal well immersed ra ekmedra common military target particular Indo Pacific so tirga nga merbela may masu vertial akum daso temel on their own research tir di akum daso ta research el gira tial tension ra Sina Taiwan belaw tirgal candidate tergi del wase kaya ulgo mong chance let's say ang mami itu utasura lang mas atami ang hukmo ang ngaring ako ra policy change alubeng surang lalwinen hindi malamol martiang leng tomes tial like tial rest island ra Pacific kardingu tial Pacific Island Forum dir kam lamre karbulat tongka kaya kita perlu meninggal ngarsi ali Deputy Secretary of State, the second highest ranking diplomat Rablu American after Secretary of State Blinken. Matangara PIF tirgal analista mo ko. Matangara Tonga eseral tokta outcome ra tial communique ra PIF. Titi nga ramadal Amerika la sinabuli lot tubati hasta Taiwan ra alser tial communique. Matangara ra orang ni loseng dim na ko tutele tial presence ang kaladam diket. Mo tra dal basel. Seigi yaktisi ela asina. Tuko ko mestrigel o tial to era geopolitics. Tungale ka tablon mo katra rayong. Matokora wal kora tokora o mesengi ngot al blue adlo say before a self presence from legal means something. El anya. The central one highest official Rablo American mo attend the PIF forum. Ya sinas el monday wasay tial mention ra Taiwan wasay tiang development partner since 1990 agirel mangobetra al sel tial communique. So say git so nigel tokoira foreign affairs git kita other bela o mes ni metial kita other bela ul ngartial in the middle of the tensions ay kita so kung kadim na swakal share tiang right trial analyst sel gim atu ay kita tokoira it's a different area okay kita Tiyak malungil nga ka, mal proud ka other belaw, sovereign nation, we stand on our 2 feet, and we stand equal, shoulder to shoulder with all nations, no matter how small we are. Kami sa media namin tiyang. E gida al time, nga ra, e wala anzeng, ra Amerigel masina, leng, even though we are small, but we influence geopolitics. Oo, malungil mergid. Asina, ulang ngaringi CL, the power of the money. The whole continent of Africa, ay di sira alone na blang nga asina, it's 150 billion. Well, asinak mo si, agagim makarang kolekte ka luto. Hindi, ito may sirtirin diya kal pressure agel bulu, as long as tabal sila asina nga rin strings and pull, influence sa geopolitics as Africa. Mang kumesra agid mataiwang masina kaya namora madala international media masi how is this election gonna result? It's a big
questionable what other right do. I see. O aling kami sa how small we are. Under Di- the world, di ba mas? Ado may sedikit. Oo, mang akmal preso kayo Kambes lang. Kadra media as you know, tamle do a research sa America mo say who is the most trustworthy man in the United States? Walter Cronkite. Kadra media. Keep up the good work and stay neutral and keep reporting the truth. Sila. Nakakadira ka lang mga ayaliak mlora. Tumle invite adra media mak-joiner til. Ma news gunguy. Ako mdaswa ikal tablol tiger. Dia kala understand ra principle ra. Ada bela dia ka adult spell swinger til chen sa man. No matter what. Sel tiagi del mal compact tumle ungi rigid maudo marogul to. It took us 7 times. Convince ra adim le 1%. Change ra system. Luasay dia ka mama mo oro dra Micronesia mo di ka mam. Mo mrigel mang mlora ke rogul al duul. Tulumay silmel lo mitok rap tulut. Hindi ka bitok. Makumdas nga rin misinformation na international media lomdas ruasi. Chen sa president chen sa attitude bela, that's wrong. Makumdas gira adal mo matangel wasi hindi ka ngidi imolat. Chen sa lul bela. Regardless wasi todo del bagay ug si India. Agles to force it. Le tel relationship with mamrigel. Adi ka ngot al marara al sel. Hindi to ka raw daw. Mal dito ka finance. Iti abla de sel ringi lo gimra. Ya kum da siya kita ku karba ba principal giter sel agreement rangi dila adal surrounded drama. Lul adal lo mangkel amrigel. Di ka tal di biya tratel di beri. Hindi niyo samra. Yang ka kasi gaya ngaraklel misinformation. Muy waiga news to siya, mangil tatami, abela amal sa lila sina. Hala, kami ko mala information, kami urger. Nakaway di kami ulgaw, takt. Yun ako masitiriang namor, adra Taiwan. Di tilo magtak tilo, asitil bela, chen sa president tiring yawas. Yung chen sa... Tiay gidra 1994, the sign na dili, both friend tir. Kita di ka friend gidra, chen sa main diri. Makumdas yung kadamaran mla mora madala belul adar osingirarat tin so kan asura belul adar wasi kama no matter what la sam modegi alay dram rigel kama tara ko to so mama free you know ay alta dur bela diga katal ta dur wasi kadamorger kadi ata dur wasi msiga uto toklu do mama so sa ududa kama makita opportunity kama digel bla rula rigel mergi whether ang surang lang ilain meng taming guniwang ngaraklel Adi ka adal bitri. Ila obom retireable team kirtiak mo kiram rigel. Obora school obora rigel kesel bulun marit mas ka residency. Yang nga medicate mga I had ro adra rigel adan dir kada wisi wasit society. Let me assure you. Ako mama strong blue. Mama di waisen di Amerigal adi merkmol wari makmak. Through the mama kmuntang agi chance bagay friend ram rigel. Makumba sitya nga public propagandal di global lo kasi abela ko lelme mama probably be the last man standing defender brigade sida ako Ang saule ito pora yung kita malugla temet mela ka mo lightning round mang 90 seconds sarkaw 90 seconds sarkaw met yang to Maria okay yang ka mal dikit el October 8 dia larang aura state rang aura el tana declaring el holiday el tianga Liberation Day. Ang purpose niya celebrate triale over 100 adang yaulul martir tira ayi sira World War II seguida tama liberate trablu mang titilob mang kunya celebration ng yaur mang tianga 80th balilob direct to the same thing direct mo ringa agagidele speech mala parade ng awkay ding it's a big celebration lang sel lagitan mo ko ratam rigel akmulor tiga adara bluk mas gida gedel mal injured tigel sil sirgid te akmoral tokoy mandimla kalme emrigel liberate tigid orto tiga colonial masters ako ay sugami gida language gida tora shabal ya capitol gida ngara Tokyo amre gida Hirohito ako ay sugami dia ka olbir gid oy gida ding artiang sel tutaw ka artiang bow through obesra Mesa Silse,
mitak la itak sa Shabalal Oldar sa Hirohito. Anyway, makada Moria celebration makti o ay sa atak masya sa biwe bera Amerika gidel festivity bugukta reng sa speech tigil edes tigil other rengyaw tigil dirigis last survivors. Len selo ay sa story masya agim ngarai dia liwam legal double bubul 24 hours. Aklang rengal ngar al say ma. Sa sense of anxiety masya are we gonna die here? How the hell do we get out of this place? Sel dimnakal predict the future tira mal create a psychological tira mang di mal hapil ti love them at the free igitel nga ra abisungil government live in a democracy thanks to United States Armed Forces. Okay, kamusta uli Mr. Henry? Oray dum. Ako maraluwas yung giri la other belaw ro other ro gulo mesra other belaw. Yo maral ilwas yan. Amondar belaw amondar at ngaraw mongora ar mamra next 4 years. Dia kata raigal monday determine siya future ko mamong change it from left to more right. Da siya global kultol gire del mo gik ringi mang gagi del media lego mesra international media dimle gidro sisibidra kumda hindi ka diligit outside world material outside the correspondence amna tungin na dimla katal dangar alsen mon Mar academics. mar academic Researchers. tirgal melko mga harba to please come take it. This is our lives. That's our chance. Ma seral principle other below tilodra Micronesia. Sige principle lagi other respectary. Kita so better digid so other digid. Isa kita. Ang saule, wala ito. Akmal di quickly. Kami Jackson Elite tiang lo mereka siang le last week ang awal uriar menangi sel weekend ngayaw. Aktire kal amater kami edire kal ong trira amater adrai. El temlagut maklia kira menangi lo sekretei mar murten modeli ke trablu rai. Ma al September 19 ektamal di tiril mangat mo ra awal ko debate question and answers el more tirgal team la kung daso yung mal impo yung ulan ko niya kasi beka state ta detail empower tir engi titril me oger tira u swir ma tirgal adra balua tirgal state ta igal kuk sorry ra girela abaluri rai ngungil I hope peng sabel kiachan na mo niya sen git maklin mo ra kamera adang ra ngayaw mar adra irai Ako mtaso yung kung na-inspire each other. Ela ka daw meslo kasi ngaray gil baby ra balum I hope ay gigil balum ngar niya multiple candidate. Mal umala kan multiple candidate ala pause mo mungul metyang mo gil. Sige na di sokal ko yung mul share ngi. Kami amal masaul betla tial ko ka temet el lamot makal el alsigang. Mang mameigang ay mongot mok ra betang mesel ko mel tarasante peta kaswe sa lobabes. Have a nice weekend.